Ebihandiko kurwa mu Uganda AIDS Commission ebyenkumibirabirnesha nibyoreka ko ruga for patron rw'ino omuhendo gw'abantu bingi abarukwatwa akakoko ka Sirimu mu ihanga ryona obwegwemirira abicweka 17 n'obutonyezo 8 aharigana. Zino messages nizoka tuzikore kwetagibwa kukora. We need to review the message. Munganyire jakwaze urujungu Tooro boko ebigambo ebindi they are more expressive mwena muhuro urujungu. We need to revisit the age group, the tailoring of the message. Is it the appropriate message? Echenchimanyisa ngo omuhendo gweyonjire wagerageranisa no kugwabire guro mwaka oguhira habicweka 14 n'obutonyezo mukaga harigana ekyabire nkiteko ruga Fort Portal mwanya gwa kabiri mu ihanga ryona bwanyuma ya district ya Karangara. Munganyire bazaha ikigambo cya boda boda tinko batwara hamubona bitu nibo abamu abenje izo bwiri. Is that true? Very true. So messages into to stay kimu directly. Ukaija kukora na boda boda utaija kututira abantu. Kibaze bwa baturi. Ebihandiko hona kurugomba Uganda AIDS Commission byoreka nkurugom mu kwezi ko kubanza mu mwaka gw'2022 okiko mu 12 mwaka n'gwegumwe abantu barikwingana miliyoni 1.3 bakabana baturana akakoko ka Sirimu kandi hari abantu emitwaro 85 bakaba bari abakazi kandi emitwaro 89 bari abashija kandi babana barikwingana emitwaro 8. Ebihandiko nibyo bimwe nibyoreka ko abantu barikwingana emitwaro 5 nibo bakwasirwa akakoko ka Sirimu mbwire nibwo bimwe kandi hari abantu 30 n'abakazi abantu omutwaro 16 n'abashija kandi babana nakakaga. Figures don't lie. Tukukora ni bimara. The figures are telling us we are not doing what? Aradis, are you doing enough? Magato. Ntukole kirukumara rwanisa kagingo onu. Okumara hichuzubeki aba Uganda AIDS Commission bakwatanise n'obukama bwa Tooro okureba ko bakubasa kuteka hemiringo eyo kujanjaza mu amakuru agakwatirine n'indwara y'akakoko ka Sirimu. We looked at how best we can do to reverse this situation. Kizokere ngo nabwire bumuha radio twetwine radio programs kachenjojo bagamba nibatina kutwalenda kukera Sirimu abana bo bwisiki. So ekikuru muno halitwe nk'abakugu mu bibomezi rundi amagato agabibomezi kurora ngo twine kutekereza muno engeri empyaka isobora kuleta mu obutumwa rundi amakuru agasobora umuntu kwetegereza bwangu. Gasha kwa Agacencwire.